Perezida Tshisekedi ashobora kuba ahunze igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bitewe n'iki? Nibyo tukuzaniye. Reka tugusuhuze mukunzi wa Newsrap TV, turizera ko umeze neza aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi. Turizera ko uri amahoro udukurikiye. Hano turi mu gitondo, hari abo bukeye, bose twizere ko bameze neza kandi bakomeje gutwaza basoza umwaka neza wa 2025. Reka turebe rero amakuru yacu. Niba ukitwiyungaho, kora subscribe, kora like, kora share kugira ngo tujye dukomeza kwibanira hano kuri Newsrap TV. Nta yindi yakugeza amakuru nk'aya ngaya uretse Newsrap TV. Ntabwo dutinda rero, turabizi ko mutabikunda. Tugiye kureba inkuru ivuga uburyo Tshisekedi ahuye n'uruva gusenya. Hari abarwanyi bashya bamaze kwinjira umujyi wa Kinshasa. Abo ngabo urabazi, ntago ari mu 23. Ni abarwanyi bashya. Ese mu 23 irakubita iburasirazuba, abandi baturuke Kinshasa. Ibi byose ugiye kubimenya. Turaza kureba noneho n'ikindi, mu 23 ishobora kuba igiye gusubira Uvira. Nizeye impamvu zigiye kwisubiza Uvira, byose ni muri iyi nkuru. Ntucikwe rero. Reka dutangire. Perezida Tshisekedi wa Kongo ari mu bantu bugarijwe. Ubu ngubu twavuga ko yugarijwe ndetse n'umwaka agiye kusoza nabi, kugeza naho kurinda umutekano w'abaturage be byamaze kumunanira. Kuko ubu ngubu tuvugana, imvururu zo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twajyaga twibanda cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu, ariko ntago arizo zonyine zibasiye iki gihugu. Ntago arizo zonyine zituma uyu mugabo aradasinzira. Oya, ahubwo noneho twagira ngo tubabwire yuko ubu ngubu hadutse umutwe mushya. Uwo mutwe mushya ni uwuhe? Ni abitwa inyeshyamba za Mombondo. Mombondo ni umutwe mushya w'inyeshyamba ubu ngubu uri kwegereza umurwa mukuru wa Kinshasa, kandi uri kwagura ibice cyangwa se amatware yawo mu burengerazuba bwa Kinshasa. 23 mu burasirazuba, Mombondo mu burengerazuba. Gusa iyi ntambara hanini y'uyu mutwe w'inyeshyamba za Mombondo ntago yakunze kugarukwaho ahanini, bitewe nuko abantu benshi bahumiye amaso cyangwa bahugiye kuri 23, bibagirwa yuko muri Kongo hari imitwe irenga 250 y'abarwanyi. 23 bariyo bitaho. Uyu mutwe ni wavuga mu itangazamakuru, ariko ubu ngubu uyu mutwe nawo urakomeye kandi ukomeje kwigaragaza. Uyu mutwe wa Mombondo, Kiliziya Gatolika na Caritas y'Uburayi batangiye gutanga impuruza. Iburayi wono kuvuga ngo reka turebe Caritas nyayo, kuko Uburayi ni bunini. Caritas Belgique na Kiliziya Gatolika muri Kongo bari gutanga impuruza. Ni ukuvuga ngo basohoye raporo nshya ku bijyanye n'uwo mutwe w'inyeshyamba za Mombondo. Bigaragara ko abantu barenga 5,000 bamaze kwicwa n'uyu mutwe wa Mombondo. Abandi 2,800 anako 2,280 murambo barira bamaze guhunga bava mu byabo. Ni ukuvuga ngo tekereza abantu 5,000 bamaze kwicwa n'inyeshyamba za Mombondo. Ntago abo ngabo nibyo Tshisekedi arega, nibyo avuga byose, ntago 23 iragera aho ngabo. Ni ukuvuga ngo 2,280 bimaze guhunga ihohoterwa ry'uyu mutwe w'inyeshyamba za Mombondo, zirimo gusatira Kinshasa, zigeze ku marembo yayo habura gatoya kugira ngo gusa zigere muri Kinshasa. Kiliziya Gatolika rero irimo iratanga impuruza na Caritas Belgique, bavuze bati hatagize igikorwa ibintu birakomera. Raporo rero ku ntambara yo mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ntago turi mu burasirazuba none ubu ngubu, igaragaza ko ihohotera cyangwa ibikorwa by'izi nyeshyamba byatangiye mu myaka 3. Hashize imyaka 3 izi nyeshyamba zitangiye ahitwa muri Mayindombe, hagati y'imiryango 2, umuryango wa Teke n'umuryango wa Yaka. Ibi byose rwo ngo bifitanye isano n'amakimbirane amaze igihe kirekire ajyanye n'ubwimukira gakondo ndetse no kubona ubutaka. Nibyo byatumye haza aya makimbirane. Kuva rero ayo makimbirane yatangira, yagiye akwirakwira mu zindi ntare enye, kandi agera no muri komine bita Maruku ku marembo ya Kinshasa. Ni ukuvuga ngo ibitero bya Mombondo birica abantu benshi. Ni ukuvuga ngo niba mu ntangiriro uyu mutwe warigishije abatware gakondo b'Abateke n'imiryango yabo kugira ngo baze gufata ubutaka, ubu noneho iri kugaba ibitero ku miryango yose kandi irimo irica abantu benshi. Ku bwa Kiliziya Gatolika ivuga ko hari igikenewe byihutirwa,
ni ukuvuga ngo hari abantu bishwe, hari abimuwe, hari abashyinguwe, ariko hari abandi batwitswe, hari abaciwe imitwe, hari abajugunywe mu mazi, ngo hari n'imirima yabaye itakigendwamo cyangwa itakigerwamo na ba nyirayo kubera amakimbirane ashingiye ku butaka arimo kugenda abaho, ndetse ngo no kwimuka hagati y'ubwoko bumwe bujya ahandi. Abamombondo rero bameze nabi, ndetse ngo aya makimbirane ageze hafi ya Kinshasa, ku buryo ngo ni ibintu kubyuririraho cyangwa 23 kuba yabyuririraho ikareba ku kaduruvayi kari mu burengerazuba bw'igihugu cya Kongo nayo igahera mu burasirazuba, bigaragara ko Tshisekedi ashobora kuza guhura n'ikibazo. Ndetse ngo hari abantu barimo kubona ko iyi ntambara ngo ishobora kuba, ni amakuru tugitohoza, ishobora gutuma Tshisekedi ngo yahunga n'igihugu cya Kongo akakivamo. Bivuga ngo bariya abaturage ntushobora kugera mu mirima kubera umutwe wa Mombondo. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bo basetinze kandi imirwano yabo irakomeje. Kugira ngo rero iyi mirwano ihagarare, abayirimo bose cyangwa ab'ingenzi muri aya makimbirane bagomba kwicarana ku meza bagashaka uburyo cyangwa inzira yo gutangiza amasezerano y'amahoro nabo bakarwana. Nkuko 23 irimo kuganira na leta ya Kongo idoha, nabo bagomba kwicara bakaganira. Ibi ni ibibazo bikomeye Tshisekedi, ni ibibazo bikomeye Tshisekedi, kandi ngo barimo kubona yuko barimo kugenda bifata indi ntera. Abamombondo, uyu mutwe w'inyeshyamba bita abamombondo umeze nabi, ndetse ngo amakare yawo kubera ko ashingiye ku bintu by'amoko, kubera ko ashingiye ku bintu bya gakondo, kubera ko ashingiye ku bintu by'ubutaka, ngo ni ibintu bikomeye cyane birimo kugenda biba kuri aba bantu, cyane cyane mu bamombondo ngo barimo gukora agashya, barimo kwica abantu benshi. Ni ibintu rero leta ya Kongo nayo igomba kugenzura. Mu burengerazuba intambara, mu burasirazuba intambara, Kongo iri hehe? Ni ikibazo gikomeye nayo wakwibaza. Reka tuve kuri aya makuru tujye no ku bintu bivugwa ko 23 iri buze kujya Uvira. Tariki 17 na 18 twabonye imirongo miremire y'abarwanyi ba 23 basohoka mu mujyi wa Uvira, barimo bagenda. Bamwe baribaza ngo bagiye hehe, ntago 23 yahatangaje, ariko amakuru twabonye nka Newslab TV, twabonye ko aba barwanyi ba 23 bagiye mu misozi ikikije Uvira muri Haut Plateau. Bamwe baragenda bashaka kwifatanya na Twirwanaho ndetse na Red Tabara ngo baze gufatanya kurwana cyane cyane muri ya misozi miremire, ariko abandi ngo basa naho bashatse kuzenguruka iposition za FRDC kugira ngo bataza guhura n'ikibazo. Ariko noneho nyirizina base ngo zikomeye cyane zashyizwe mu nkengero za Uvira, ku buryo ubu ngubu ugiye kureba basa n'abaryamiye amajanja kugira ngo FRDC niramukije baze kureba uburyo bari buze guhangana nayo, kandi bari standby. Nicyo kintu 23 yakoze, yarekuye Uvira ariko ntago yayirekuye burundu ngo itererane. Nicyo kintu gihari. Leta ya Kongo ntiyemera yuko 23 yagiye, ndetse ngo bavuga ko ngo barimo ngo biyambitse ngo imyenda ngo ya polisi, ngo hanyuma ngo bajijisha yuko ngara abapolisi ngo kandi ari abasirikare bari hariya muri Uvira. Hari ibintu bigiye gutuma 23 igaruka kuri Uvira. Tugiye kugaruka ku bintu 4. 23 ijya gusohoka Uvira, ubwo icyambere twakigezemo, ijya gusohoka Uvira, yasohotse Uvira ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bitemewe n'abaturage. Abaturage ba Uvira ntago bigeze batanga umugisha ngo nyamuneka 23 sohoka muri Uvira. Oya, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabisabye, abaturage barigaragambije baravuga bati nyamuneka ko twari tubonye abantu baturokora, abantu batubohora, mugiye hehe? Ariko 23 iravuga ati kubera inzira z'amahoro kandi turifuza amahoro, abaturage bacu turashaka amahoro, nimuhangayike, reka twemere tugende tuve muri Uvira, ariko nimuhangayike, nimugire ubwoba. 23 iragenda isoka muri Uvira. Nubwo hari imande zitemera yuko yasohotse muri Uvira, ariko amashusho twarayibonye asoka muri Uvira. Ubusabe bw'abaturage ba Uvira bufite ikintu buvuze kinini kuri 23. Ntago 23 izemera yuko abaturage ba Uvira bayigaragarije urukundo rungana kuriya bazicwa na FARDC, bazicwa na Wazalendo, bazicwa na FDLR, bazicwa n'umurundi. Ntabwo izabyemera. None ikindi uretse abaturage ba Uvira, uyu ejo
nibwo mu gitondo kare ejo ku wa mbere twabonye abaturage ba Goma benshi cyane bazinduka bajya mu mihanda, bajya kwigaragambya basaba ibintu bibiri. Turasaba yuko M23 itava muri Uvira kugira ngo abavandimwe bacu, inshuti zacu, abanywanyi bacu babashe kubona umutekano, babashe kubona ibyiza aba barevolutionneri M23 irimo igenda ibazanira. Uko twabonye ibyiza muri Goma, turifuza ko n'abaturage bacu cyangwa bagenzi bacu muri Uvira nabo babibona. Bivuga ngo yari koro ikomeye cyane. Aba baturage bo muri Uvira bari babonye support ihuza niyo imyigaragambyo bakoze. M23 ifite amatwi ishobora kwitaba izi mpuruza z'abaturage baba Goma baba aba Uvira. Avuga iti twebwe twakurikije icyo abaturage basabye tugiyeyo. Hari ikindi cya gatatu. Uretse imyigaragambyo ya Goma yasabye n'ibindi bintu bitandukanye, kuko bamwe basingizaga M23 ayigeze iterambere, M23 ayigeze amazi meza, M23 ayigeze amashanyarazi, M23 ayigeze amahoro. Nicyo bisobanuye. Bakavuga ati ngubu muri Nyiragongo, muri Goma ntago tucyumva abajura, ntago tucyumva ibura ry'umuriro, ntago tucyumva ubuzima bubi, ntitucyumva batwambura, ntitucyumva ruswa, ntitucyumva ubugizi bwa nabi, abanywa itabi bakaza kuduhemukira, abo ntabo tucyumva. Bityo rero ubwo buzima bwiza turimo, turifuza ko na bagenzi bacu bahariya Uvira bagira ubwo buzima bwiza nkuko natwe tubufite. Ni ingingo ebyiri. Ingingo ya gatatu, urusaku rw'amasasu muri Uvira. Uvira yari imaze igihe kinini cyari byumweru hafi 2 hatumvikana mu rusaku rw'amasasu, kuko kuvoma M23 yagereyemo yacecekesheje amasasu yose yarasaga hariya muri Uvira. Yaba Wazalendo, aba FARDC barasanaga hagati yabo cyangwa barasaga abaturage, ibikorwa by'urugomo byose birarangira. Uyu munsi cyangwa iki gihe ubu ngubu tuvugana, ejo nibwo hiri urusaku rw'amasasu hariya muri Uvira rwongeye kumvikana. Hari ibintu bibiri byateye urusaku bikekwa, ariko icya mbere cyo kirizewe. Ubwo abaturage ba Uvira bapangaga imyigaragambyo nabo yo kwigaragambya bagaragaza ko bashaka ko M23 igaruka, Tshisekedi ngo yarabimenye, abwira abayobozi ba Wazalendo, Depite Wirimishiki ndetse na Bitakwira Juste, arababwira ati mubwire Wazalendo iburizemo iyo myigaragambyo. Abaturage muri Uvira barabyutse no bashaka gukora imyigaragambyo, Wazalendo irabarasa, hafuturuka amasasu menshi. Ni ukuvuga ngo ni oda Wazalendo yahawe yo kuvuga ngo mukore ibishoboka byose muri Uvira nihagaragare iyo myigaragambyo. Byarakozwe ku buryo ejo kuva mu masaha 2:30 saa 3 amasasu yari menshi muri Uvira arwana nuko imyigaragambyo itari buze kuba muri Uvira. Ariko hari n'abandi bavuga ngo Wazalendo yateye ibirindiro bya M23 aho yahungiye mu nkengero za Uvira. Niyo mpamvu twumvishe amasasu aremereye y'imbunda ziremereye n'imbunda ntoya, nukubera yuko Wazalendo yagize gutya kagaba igitero aho kuri M23 hariya muri Uvira. Ibyo n'ibindi bivugwa. Uru rusakuro rw'amasasu rwatuwogiye kwaduka muri Uvira, ndetse ejo bundi Mishiki Depite yaravuze ati twebwe dutegereje abavandimwe bacu FARDC kugira ngo baze dufatanye urugamba hano muri Uvira. Bivuga ngo Uvira niramuka igezemo FARDC yamaze kugiramo Wazalendo, byanze bikunze bya bindi bizagaruka. Niyo mpamvu abaturage babyutse bigaragambye bati nyamuneka ntabwo dushaka yuko muri Uvira hagaruka FARDC, hagaruka Wazalendo, hagaruka FDLR. Dushaka ko M23 yongere ikagaruka hano muri Uvira, umujyi wacu mwiza ugaturwa n'abaturage beza batekanye. Ntabwo M23 izarebera abaturage baraswa buri munsi cyangwa urusaku rw'imbunda rwongeye gusakuza muri Uvira ngo iceceke. Ikindi cya kane, Tshisekedi yakikije Uvira abasirikare. Kuri Baraka hari abasirikare benshi. Karundu kariyo wambutse hakurya muri Tanganyika hari abasirikare benshi. Abo basirikare baje harimo ngo abacanshuro, harimo abasirikare ba FARDC, ndetse ngo harimo n'abarundi banze gusubira iwabo, ahubwo baravuga ngo tuzasubira muri Uvira tujyanye na FARDC.
abo bose baraje bari hafi, Tshisekedi yabarunze hafi ya Uvira barayikikije kugira ngo bazagaruke kurwana na M23. Ikibazo gihari, abo basirikare bose bakikijwe aho ngaho bazarasa M23 iceceke? Bivuga ngo rero nayo ukuntu imeze, nubwo Amerika yisabye ngo jya mu birometero 75 nayo ntabwo izaceceka, izarasa byanze bikunze, ku buryo bavuga yuko M23 nayo mu buryo rwose butunguranye iri buze gusubira Uvira ntabwo yababeshye, kuko ibingibi birimo isa naho yatanze umugabo ikavuga ati okay reka tuvemo, ariko none ibi bikorwa biri gukorwa na Wazalendo, biri gukorwa na FARDC, biragaragaza yuko ari ubushotoranyi bushobora gutuma M23 yongera igasubira muri Uvira. Nabyo nibindi duhanze amaso bishobora kuza kuyisubizayo. Reka rero tubitegereze turebe, kuko niba M23 ishobora kongera kugira gutya igafata intwaro ikongera igasubira Uvira, ariko probability nini nuko bishoboka, kuko ibikorwa biri gukorwa ara muri Uvira ntekereza yuko M23 itazabyihanganira. Reka rero tubashimire, tubifurize ibihe byiza, tuze kubifuriza guhamuka ronka abadukurikiye ari mu gitondo, abadukurikiye ari nijoro, mugire ibitotsi byiza. Dukomeze rero tugire ibihe byiza twikurikirana News Lab TV, kora subscribe, kora like, kora share, kugira ngo umuryango waguke, umuryango n'uw'abantu, abantu nabo umuryango. Mukomeze mugire ibihe byiza.